समस्त मोर नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम कर मोर न्यू ब्लॉग को जार ना हूँ रीता महापात्र आज जेहेतु पखाड़ दिवस समस्त को पखाड़ दिवस उपलक्षे अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना चलते ब्लॉग को स्टार्ट करवा आज दिन में कौन कौन करुँची वीडियो माध्यम आपको शेयर करेंगे और जब भल लगे निहाती लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और निहाती भल पाइबा देवे चलते ब्लॉग को स्टार्ट करवा कन्या मो झील टिफिन रेडी करदेली से स्कूल को लेकिन जीव ये स्कूल पे रेडी हो आज कौन एग्जाम अच्छी हिंदी सब आसब तो न आसिले नहीं नहीं जदि न आसब आइले माड़ खाइब हाँ गुड मॉर्निंग कह देलु गुड मॉर्निंग आ कौन खाई जीव खाई की जीवी नहीं कि बस में मैं खाई जीव समय नाले ये जी आंबा हाँ आंब पटे मैंगो जाए स्कूल तार गोटे चली मैंगो खाइब बोले कंचा आंब किଣା आसला समस्त नमस्कार गुड मॉर्निंग एबे स्कूल पे मु रेडी होची आ स्कूल जीवे झील आज हूँ पखाड़ दिवस पखाड़ खाइब पखाड़ भजा भजी कराब आज पखाड़ दिवस कहीदेलु पखाड़ दिवस समस्त अनेक अनेक शुभेच्छा पखाड़ दिवस आपण मानू समस्त अनेक अनेक शुभेच्छा शुभकामना हो चलो रेडी हुआ बाबा भी बाहर ले तुमको नहीं किसी बाहर ना दी ओ चलो तुम रेडी हुआ कारण एग्जाम टाइम हो गलानी बिग बाहर ले नहीं बाबा जी हाँ चलो लेट्स गो बाय 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 जय जय झील को स्कूल छाड़िला मुझे आसिली कन्या मुझे मोर कम सारी आउपटे कन्या ठाकुर भी पूजा सरला मोर ठाकुर पूजा सरला कन्या टे टिफिन होगा जहाँ भी बनैबी आहेतु टे कन्या ठाकुर फटो टे अधिक अच्छे से कन्या मत सजेया फुल सजेया टाइम लगे आउपटे टे मोर कलश बसई सारे घर द्वार मुहर आटे चौरार पानी दे सारापर जहाँ करी हाँ मुझे टे ठाकुर पूजा कर सारे आपण मान सहित कथा कन्या टे शीघ्र शीघ्र कम सरीदे सरीज कहीं जेहेतु कोईना एग्जाम शीघ्र टे सरी जाऊँगी आने को मत जावाक पड़ो कन्या मॉर्निंग रे बाबा नहीं छाड़ दिखती आसला बेलू मुझे आनिक पलि आसे से हाँ मोर ठाकुर पूजा टे सर देख निहाती तो ठाकुर घर समस्त सुंदर लगे मत भी लगे चलो मुझे ठाकुर पूजा पूजी करदे आपण सहित कथा क्वीन को स्कूल मुझे आनी सारी आनी सारा क्वीन आज ग्लोबल जो एग्जाम थी तार कौन जीके आउ मैथ एग्जाम थी से तार सर्टिफिकेट आउ कौन पदक मेडल मेडल ये पदक कहते आज पाई से बहुत सारा कंग्रेचुलेसन करेंगे जो कि मो झी भल रेजल्ट करवा बहुत सारा आशीर्वाद पाइब जे कि लाइफ सारा तार भल कटो आ बहुत भल मनीष हो ना प्राइज गोटे मिलला समस्त कहीदे समस्त नमस्कार आपणकर भल पाइबा आशीर्वाद थे मुझे बहुत भल मनीष हेबी आसला माने सब पकापकी करदे सेपटे कौन गला सब लगा माने लगे सब जिनस कौन आसिल आसिल किए घरे खाइब पीब कौन कर नहीं चलो एबे जाऊँगी मो क्वीन ड्रेस चेंज करदेवी चेंज कर सारापर झीर मोर बसिक खाइबू ना खाई सारापर ट्रेन जावा कौन ना पखाड़ पे प्रिपेरेसन करवा पणस मुझे काटी पणस पठाब आ पणस पिठ हम ता सहित भजा भजी करी आउटे आंब अच्छे आंब चटणी हम सेमती रखनी सेमती नष्ट हो माग क्वीन को टिके करना फ्रेश कर सकाल करना गाधी जाइला स्कूल तेज तार ड्रेस चेंज कर फ्रेश कर टे कौन एपटे करना आमर सब आलू गदा कौन एमती रखीदे एपटे पोचरा
एपटे अल्प किसी आलू नहीं कि टिके सिझेदेवा जेहेतु आलू कषा हे एपटू छोट छोट आलू नहीं जाओ छोट छोट आलू नहीं से कना सिझेले टिके शीघ्र हो आलू आलू पणस कटा हम केते शीघ्र रोसे करे केते शीघ्र खाଇବା ए कौन करुचु माड़ खाइबु तू माड़ खाइ हाँ हाँ खोलुचु गोटे साउंड केମିତି ହଉଛି ଏପଟେ ମୋର ଏଠି ପଣସ କାଟିକି ଯାଇଥିଲି ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଟିକେ ହଳଦୀ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି ଏବେ ଏଇଟା ରଖିଛି କ'ଣ ନା ପିଠଉ କରିବି ଆଉ ଏଇଟା କଷା ପାଇଁ ତାକୁ ଏକାଥରକେ ସିଝେଇ ଦେବି ସିଝେଇ ସାରିଲା ପରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସେପାରେଟ୍ କରିଦେବି ତାପରେ ଯାଇକି କରିବି ଆଉ ହଁ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆସିକି ହଁ ମୁଁ ଏପଟେ କନା ଗୋଟେ ବାଉଲରେ ଭଜା ସବୁ ରଖିନେବି ଆଉ ଗୋଟେ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ର ତ କାମ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ କାମ ଟିକେ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର କେୟାର କରିବା ଛୁଆମାନଙ୍କର କେୟାର କରିବା ଘର କାମ ବି କରିବା ଆଉ ସେମିତି ଏସବୁ କାମ କରିସାରିଲା ପରେ କୁଇନ୍କୁ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦେବି କ'ଣ କୁଇନ୍ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଯାହା ରୋଷେଇ କରିବି ଆଉ ଏପଟେ ତ ଭଜା ଭଜା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିଦେଇଥିଲି ଯାହା ତାପରେ ଏପଟେ କ'ଣ ତରକାରୀ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଳୁ ଆଉ ପଣସ ତାକୁ ଟିକେ ସିଝେଇ ଦେବି ସିଝେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ତରକାରୀ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ପଖାଳ ଦିବସ ବୋଲି ନାହିଁ ମୋର ଅଲୱେଜ୍ ପଖାଳ ଫେଭରେଟ୍ ଆଉ ମୁଁ ପଖାଳ ମାନେ ଲଞ୍ଚ ଡିନର୍ ଆଉ ଏପଟେ ନା ମୁଁ ଆଗ ଫାଷ୍ଟ ଭାତ ବସାଇଥିଲି ଯେଉଁଟାକୁ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଭଜା ଭଜି ଅଳ୍ପ କରିସାରିଲାଣି ଆଉ ଏପଟେ ପଣସ କଷା ପାଇଁ କ'ଣ ନା ମସଲା ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛି ଆଉ ଅଳ୍ପ ମାନେ ବେଶୀ ମସଲା ନୁହଁ ଅଳ୍ପ ମସଲା ନେଇଛି ଯେହେତୁ ସେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବି କମ୍ ଥିଲା ସେଥିଲାଗି ଅଳ୍ପ ମସଲା ହିଁ ମୁଁ ଇଏ କରିବି ଏପଟେ ମୋର ତରକାରୀ ରେଡି ହେଇଗଲା ଆଉ ଏପଟେ ପିଠଉ ପାଇଁ ଚାଉଳ ରସୁଣ ଆଉ ସୋରିଷ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଇଛି ଏପଟେ ତ ପଣସ ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲି ଏପଟେ ପୁଣି ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ ବାଇଗଣ ପୁଣି ପୋଡ଼ି ଦେଇଛି ଯାଉଛି ମସଲାଟାକୁ ଆଗ ବାଟି ସାରିବି ବାଟି ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ପିଠଉ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛାଣିଦେବି ହାଲିଆ ଲାଗିଲାଣି କାହିଁକିନା ଆଜି ବହୁତ ସାରା କାମ ରହିଯାଇଛି ତାକୁ କାମ ସାରି ସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ଯାହା କରିବି କ'ଣ କରୁଛୁ ସେଠି ସେଟା କ'ଣ ଦେଖି ମୋତେ ସେପଟେ ପାଣି କାହିଁ ଢାଳିଲୁ ପାଣି କାହିଁକି ଢାଳିଲୁ ତୁ ତ ଗୋଟେ ଚୁହା ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ମାଡ଼ ଖାଇବୁ ରହ କେତେ ଓସରେ ଡେଉଁଛୁ ହେ ଯାଉଛି ତାକୁ ବଟାବଟି କରିସାରେ ତାପରେ କୁଇନ୍କୁ ଟିକେ ଖୁଆଇଦେବି କୁଇନ୍ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଖାଇବୁ ଆଉ ତୁ କ'ଣ ପଖାଳ ଖାଇବୁ ନା ଗରମ ଖାଇବୁ ପଖାଳ ଟି ହଁ ତୋର ମୋର ପଖାଳ ଖାଇବା ଲେଟ୍ସ ଗୋ ଝିଅ ସେ ଗଦି ଭାଙ୍ଗିବ ନା ଭାଙ୍ଗିବନି ଭିତରକୁ ଏବେ ଆମର ପଖାଳ ପୁରା ରେଡି
କୁଇନ୍ ବସିଲାଣି ମୁଁ ଯାଉଛି ବସିବି ଆମେ ଖାଇବୁ ଆଉ ତା ବାବା ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଆସିବେ ଖାଇବେ କ'ଣ କହିଲ ସେ ପଖାଳ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ଲଙ୍କା ପିଆଜ ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ପଣସ କଠାର କୁଡ଼ି ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ବାଇଗଣ ଛଣା ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ବାଇଗଣ ଲିମ୍ବ ଫୁଲ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଜା ହେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ପଣସ କଠା ଆମେ ଯାଉଛୁ ମା ଝିଅ ଏଇନୁ ଖାଇସାରିବୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଅଛି ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଅଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଅଛି ହଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପିଆଜ ଅଛି ପିଆଜ ଅଛି ହଁ ଲୁଣ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇଟା ହେଲା ଫଳ ଏଇଟା ହେଲା ଆମ୍ବ ଏଇଟା ହେଲା ପିଆଜ ଆଉ ଏଇଟା ପଣସ ତରକାରୀ ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ବାଇଗଣ ଚକଟା ଆମ୍ବ ଏଇଟା ଖାଇବା ଆମେ ପଖାଳ ଆମ୍ବ ପଣସ କଠା ଏଇଟା କ'ଣ ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ବାଇଗଣ ଭଜା ଶେଷ କୁଇନ୍ ତାର ଖାଇକି ଏପଟକୁ ଗଲାଣି ମୋର ଖାଇବା ସରିଲାଣି ଯାଉଛି ତ ଖାଇସାରିକି ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ଦେବି ଆଉ ଯାଇକି କୁଇନ୍କୁ ଶୁଆଇବି ଯା ସବୁ ବନ୍ଦ ବନ୍ଦ କରି ଶୋଇବା ଚलो ନାଇଁ ନା ଚପା ବାପାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧେଇବି ତାପରେ ବାବାକୁ ପିନ୍ଧେଇବି ମୁଁ ଆଉ ତୁ ଯା କାହିଁକି ତମେ ସବୁ ପିନ୍ଧେଇବ ମୁଁ ଯା ତାକୁ ଥୋଇଦେ ପଛରେ ତାକୁ ଇଏ କରିବୁ ସେ ଆଜି ଦିନ ଯାକ ଆଉ ତାକୁ ଥୋଇବନି ଯା ଥୋଇ ଦେଇକା ଯାଉନୁ ମାମୁନୁ ଯା ତ ଭୋକ କଲାଣି ବା କ'ଣ କରୁଛୁ ଆରେ ତାକୁ ଧୁଲି କୁଆଡ଼େ ଯିବି ହାଁ ମେଡାଲ ମତେ ଦିଅ ବାସ୍ ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ଜିତିଛି ମୁଁ ଫଟୋ ଧରିକି ଛାଡ଼ି ମୁଁ କ'ଣ ସେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପାଇଛି ତ ମୁଁ ଦେଲା ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଉଡ଼ି ଯାଇଛି ତାକୁ କ୍ଲିପ୍ ମାରିଥିଲି କ୍ଲିପ୍ ଗୋଟରେ ସିଏ ଗୋଟରେ ସବୁ ଉଡ଼ି ଯାଇଛି ଏ କ୍ଲିପ୍ ସବୁ କ'ଣ ହେଲା ଆର କ୍ଲିପ୍ ସବୁ ଜାଗା କ'ଣ ହେଲା ଖାଇସାରିବା ପରେ ଆମେ କୋଇନା ମୋର ପୁରା ଶୋଇପଡ଼ିଲା ଆଉ ଛାତରେ କନା ତାର ମାନେ ଏଇ ପାପୋଛ ଆଉ ରେନିକୋଟ୍ ତାର ଶୁଖିଥିଲା କାହିଁକିନା ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଡଷ୍ଟ ହେଇକି ପୁରା ପଶିକି ତାର ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଧୋଇକି ଶୁଖେଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଏପଟେ କୋଇନ୍ କନା ଟିକେ ଆସିଛି ମୋ ସହିତ ଛାତ ଉପରେ ଖେଳି ସାରିବୁ ଖେଳି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାର ମୋର ଯିବୁ ତଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଆହେବ ତାପରେ କୋଇନ୍ କନା ତାର ଯେହେତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି से पाठ पढ़ापढ़ी कर जदि आपको भिडियोटी भल लगी निहाती लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे भल पाइबा आशीर्वाद देवे रही नमस्कार।